ما ديت قال لك ديفكتس اف بالانجليزية يعني اگر شكل جداية نا نورمالة امبيجن بي كيلو سيتوسيس هيا او بوي كيلو بي كيلو بيوناني امبيجن اي اف اي بي كيلو سيتوسيس بوي كيلو سيتوس كيف هو شكل دين هيا و تشتم دينج هنا و افجين inclusions يعني تشتم بتشوك خندر شانه هانا مينك اف حسنه اف حسنه ناوي بابنهايمر بوديز ناگرینge اف لاشن حسنه ما دي دمكو حسن ناي بيكارانين ناي يعني hemoglobin نايمز خاندن استهلاك ناب يعني. آره او كوم دبه de شانه دا كوم دبه de eritroblast da كوم دبه قدامكو eritroblast دبه eritrocyt حسن الورد مينه هم دكارن بر بر زلال دبینن تمام اگر ام حسن دبینن اگر ام بابنهایمر بودیز دبینن دبیجن belki كيمخونيا سيدروبلاستيكا بروتين جي هيا كاربوفرينز هاينز بوديز و hemoglobina H و basophilic stippling اف جي جرينجا اف ريبوسوم زانن چیه؟ ريبوسوم no? أذعنم دكتور. ريبوسوم جي لا. كو بروتين چه كرين يعني دي ان اي اف جينيتيكا تمام دي ان اي دي ان اي دبا يعني تو كي درت كيفن دبا ار ان تي ا خونلين و ار دبا ان ا. ار ان اي دي تشا ريبوسوم و دو جي ريبوسوم بروتين درد كذا ده ماكو برزجريك هاي زنجيري امينو اسيد راد بروتين. امينو اسيد دبا يعني نوكليك اسيد دبا امينو اسيد دبا بروتين ريبوسوم يعني امينو اسيد دقرا و زدادك زنجيره يكيدين وزنجير كم مع زندكة و اف بروتين ده ماكو برزجريك هاي ريبوسوم كم دبن يك ريبوسوم قالك ريبوسوم كم دبن و وسا خيادك ما قلت مينرال هاي بروتين جي هاي بروتين هيموغلوبينا يعني de جلوبيرا سوردا خيري زده هيموغلوبينا بروتين عندن كم هم شبربي بيراني دمكو بروتين هاي هيموغلوبينا هيموغلوبين وسا خيادك تمام هيموغلوبين جي يك هيموغلوبين بيكيدن بوم كوم دبن تمام يكيدن كوم دبن وك باري وتشتكي مع زين تشيدكن وام دكارن دبينين هيموغلوبينا هاجي هيا هيموغلوبينا ها ده مكو هيموغلوبينا الفا تونه جلوبينا الفا تونه تبي روان نورمال ده دو الفا هنا ودو بيتا هنا ده مكو الفا تام تونه چار بيتا هنا هيموغلوبينا عجيبة بچار زنجير بيتا هيا او دي شوخلة على اما نا وسا نا برباشا نا اف وكينو جي ثلاسيميا ده تشيل بني دكتور. راستا تلاسيميا برباشا اگر اگر globin tuna pues gerek genetika mecin thalassemia bir başa hemoglobina جي هيا و تبليهاف جي اس جي هيا و جي هيا هردو و بداوي انفكشن جي هيا بكتيريا هم دكارن
به چاوان دبینن اب لورن اب بچوکن به رنگ تایبت به بویاخ تایبت ام دکارن وان دبینن او مالاريا جي هاي تمام. مالاريا امنها فيديو تماشي بكن تمام. بلازموديوم. اف تريبانوسوما تريبانوسوما مم. تريبانوسوما تمام. لايف سايكل، دورة الحياة. جراجيانا ملاريا. هندرة مش يا جرجران هندرة ميروفا تمام. او خردو دكتور، ده هرد بس كايرة. يعني هندرة مش ده هندرة مش ده جده ده جده ده ملاريا هاي وده مكو او ميروفان ريجدك ملاريا جدوي دردك مش نورمال ده خوين ناخون نورمال ده خوين ناخون بس ده مكو او دو جارد من ده مكو يعني زاروكن وي هنا او بس جين مير آه، بس مير لا، ايه خوين هنا. دخون ايه ايه هنا. نير نير السرجولان خوينا. ايه نير راست جولان خوي. راست باراسيت جي دافي مشي دتش خوينه ددو استن دين هنا تمام. ده استا يكمين ده او دتش كذابه او باراسيت ملاريا دخوازكو او لكذابه ديزاني كو او لكذابه او دخوازه جي خوينه درد كذا Kupfercell لفر is the شانه كي تايبت هيا infection. وبفرسل و Leaving the blood, درباز the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. شانه دمرن يك شانه دمره اف شانه نامره Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. في شانه دخوا جهندر دخوا جهندر وي دخوا و خوا كوبي دكا قالك جران كوبي دكا The لفر next generation of parasites زاروكن are وي modified درد to كامل infect a new target. اما زاروكن وي جي كذاب نخوازم بچن كذابه جي كذاب درد كامل ديچن جي كيدن ديچن Red جلوبرين blood سور cells. اف وك هيكا بيرمازنه يعني تشتكي مازن هنروي جالك باراسيت هنن تمام و هندر Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. او بشرتيا هندروي بشرتيا وزاروكن وي دكارن آزاد بن The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. هدي اريتروسيت دمرة ابيديميولوجيا يعني جي هموم ميروان سادي ده نخواشن بالملاريا نخواشن Countless millions have been killed by it. قالك مليون Most people who die from هاتن disease كشتين براني جين وزاروك بتشوك اما اموليتيك ببينين دمكو تمام ام اريتروسيك باشن بس هنا تير هنا اما ون كيم دبن تشما كيم دبن اوكي كم خوين اموليتيك قالك دورن دين هنا اما بس يك ببينين evet نخوشيا شانين داسي اف جي برجركا جانا بيتا جلوبين وقت تلاسيميا تمام او جي برجركا كيدينا اف هيموجلوبين ساتشليكا
زنجير دبيجن جبركو دسبيكه ده ماكو او تشي دبي جي ريبوزوم درد كذا او زنجير يعني وك يعني راستا وبيشنا تي يعني شكلوا تجوهرة ودبا وك جلوب لك جلوب وك بالون بين بيجن جلوبين جلوبين يعني شكلاوية يعني أما زنجير يعني تشخص يعني هر امينو اسيد یک دو سه چهار ده از باور دکم امينو اسيد شش بس گرک امينو اسيد شش گرک گلوتامينه ب اما فالينه جبر في شكل جلوبين ده جوهره و اكسجين نكاره باش داكبه بس گرک اما و جبر في الموجلوبينا س هناك جداية الموجلوبينا نورمال الموجلوبينا يعني الموجلوبينا س هناك جداية و الموجلوبين كوم دبن الموجلوبين كوم دبن و شكلها ممبرانا يعني ممبرانا شانه بزجرك هيا شكلها وي دجوهرة ودبا داسي داس مم. F perché genetica autosomal c'è autosomal و de her شانه بیستو سه كروموسوم هنا و بیستو سه يعني كوبي دو كوبي توتال چهار و شش بیست و سه یعنی بیست و دو اوتوزوم اوتوزومال هم دیویژن و یک سکس کروموسوم بکردین زن عارف یعنی دكتور اکس انجی یه أنا دكتور يعني مناصر بيشبه يعني فام كروموزومي إيه لا شيء أم ديفيجن يعني إيه جسمي لا شيء وإيه اره راست نعم اف كروموسوما لا شيء يعني نا اكس نا يه كروموسوما عم بيجي نورمال و ريسيسيف ديزاين ريسيسيف تشيا يعني أمبيجن أو طيبة ايه مديون لواز إيه متناحي متناهي أنا بدي متناحي مهم. تمام يعني متناهي يعني أمبيجن دومينز دومينز وراسيسيف نقار خدر دكتور اره عارف ان دو شاء كوبي الله. لازمه تمام اگر جيبو كونا خوشي هبا جرك دو كوبي هبا يعني اگر بابته نخوشه يعني نخوشه شانين دا سيوي هاي او دايكا تجي نخوشه هر دو کپی تو هر دو کپی بگیری و تو صدی صد نخواشی تمام اگر یک نخواشه و یک نه نخواشه يعني احتمال در كيف هو احتمال در نك احتمالاوی بیچوکتیره و اگر هر دو نه نخواشن احتمال نصفره چه معنی نصفره؟ اف نخواشیه تمام اف بیچوک نخواشیه اف مزین نه نخواشیه اگر تو یکی مزین و یک بیچوک اگر یک بیچوک یک مزین هیا نخوشی هیا یا تو نه اگر دكتور هجرت جوسر آمازن نانا خشي يعني نه نخوشی دكتور اگر هوني وأكيد أدوني نخش نقاشات دكتور دكتور هوني هجر نقاشة وياك بس نخوشي خرارو كريه ني نخوشه بس نخوشي خرارو كريه راست من تمام هلدجرا يعني حامل بير يعني هي تمام ام بيجن هر دو باف و دايكتا اف بايف اف باف اف دايك هر دو نه نخواشن اما هر دو علل نخواش تدهه تو بلکه تو نخواش ببین نخوا بلکه تو نه نخواشی تمام بلکه تو نه نخواشی
belki tu na naxwaşî, an jî belki tu naxwaşî. Sedî bîst û pênc îltihab naxweşiya te ye. û bi hemû rewşên din em probability çê dikin û em bêjin şeş. Ez naxwazim bîrkarî niha bikin ama ez bes ku hûn bizanin ku belkî îltihab na sifir e. İltihab heye. û tamam. Nîşan evin gelek nîşan hene, gelek pirsgirêkin din hene. Bir vî ev nexweşî giring e. Dema ku ev nexweşî heye, nexweşiya şaneyên dasî heye, nexweşiya malarya kêm dibe. Yani ev nexweşî ji nexweşiyekî din diparêze. Tamam? Wek تمام me got دكتور. berî nexweşiya îltihab, nexweşiya kêmasiya hasîn ji îltihab ev jî wisa ye. Yani laşê xwe nexweşî dike ji bo ku nexweşiyekî din ji bo يعني خوش ji ملاريا nexweşiyekî دكتوري. din biparêzin. Tamam? تمام. Ev aynı ye. Ji bir والله vî دكتور ام قوم Hadi. جبرقو شانين جروفر كين صور مجود باقو عشق ببن وقت بجزء لوق دبن يعني أم، واي وان يعني روشا وان تيجو هرتين يعني جبو Hadi. برفيك او نكار نخوشي بكوزا Hadi. ابنسدم. Hadi. Rasta. Li vir mesela demek am demek am de du alel وكيفن يعني وكيفن يعني li vir ev am bejin homozigot. Eğer ew cudane em bejin heterozigot. Ji bo homozigot ji bo nexweş tam nexweş şaneyên wan wisa ne wek banana. Ji bo normal ev e normal e. Ama ji bo heterozigos rewş ev e. Yani normalde şane normalin dema ku oksijen kêm dibe dibin banana. û ev ji bo malarya pir xirab e. Malarya wisa nikare ew xişk dibe wek te got û nikare dakeve. Di destpêkê de dema ku em jiyana me destpê dike em di hundirê dayika xwe dimînin ev hemoglobîn heye. Pêşre ev hemoglobîn heye û pêşra çêbûn pêşra dema ku em zarok in ev e. Tamam? Bi rastî wisa dişoxe. Ji bo hemoglobîn tamam destpêkê de ev heye Z, epsilon, gamma heye û alfa jî heye. Tamam? Alfa her der heye. Alfa normal e. Beta tune. Tamam? Destpêkê de beta tune. Piştî şeş deh hefte mesela deh hefte epsilon û zeta bin dikevin û beta hêdî zêde dikeve. Tamam? Hêdî zêde dikeve û gamma hêdî bin dikeve heta em çê dibin û piştî piştî sê mehan sê çar mehan gamma çû û tenê beta heye. Tamam? Ji bir vî eger pirsgirêkê alfa heye em zû dizanin rojê yekemîn piştî çêbûn em dizanin ku pirsgirêk heye. Ama eger
پشتگره که بتا هیا ام نزانن جبر کو گاما هیا گاما هیا ام نزانن کو پشتگره هیا اما هدی گاما بندکه و بتا خراب هیا و پیشتی سمهان ام دزانن نشان دست پیدا کنن بروی الفا تلاسيميا دي دما جاي بونه ده ديار دي بن و بيتا تلاسيميا سنة تمام I have danced since I can remember. Like whenever I hear any kind of music, I can't just sit